Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ubojite čarke italijanske magije. Autor Rajfe Smerović. Poznato je da je drevno rimsko carstvo asimiliralo mnoga religijska ali i magijska znanja svih onih naroda koji su osvojili, te da je u antičko doba Rim bio okultni centar Europe, u svakom smislu te riječi. Nigdje kao ovdje nije bilo više gatara, čarobnjaka i vještica, čim su se uslugama koristili kako plemići i okrunjene glave, tako i običan narod. Fature ili fatučujeri kod talijanskog naroda nazivi za čarku ili čaroliju, među kojima su najpoznatije, a samim tim i najpopularnije one za uništenje neprijatelja i ljubavno osvajanje željene osobe. Posebna vrsta magije poznata kao legatura ili u prevodu vezanje, tradicionalan je oblik čaranja na Siciliji. Primjereno je reći kako u talijanskoj ljubavnoj magiji postoji mnogo animističkih elemenata koji su zajedno sa onim kršćanskim uklopljene u jednu posebnu cjelinu. Izuzetno je nad jednim volšebna moć ljudske krvi za koju ovdašnje vještice tvrde da je najmoćnija stvar na svijetu, pošto krv u svom simboličnom značenju oduvijek povezuje ljude i daje im snagu života. Neuništiva vrađbina. Za potrebe čaranja uvijek se uzimaju kapi krvi iz malog prsta obje ruke. Za lijevu mali prst se kaže da je od srca, te menstrualne kapljice. Prema jednom od mnogobrojnih recepata, kada se žena zaljubi u nekog muškarca, a on joj ne uzvraća na osjećaje, posjeti lokalnu vješticu koja joj zatraži malu količinu menstrualne krvi, te da direktno nabavi nekoliko vlasi kose željenog muškarca, koju može neopaženo pokupiti sa njegovih ramena, kako bi nad tim izvela čaranje. Vještica prvo spali dlake i pepeo pomiješa sa onih nekoliko kapi menstrualne krvi, izgovori pritom uobičajene molitve unazad poput Oče naš. Nakon što dobije gotovu začaranu smjesu, prema vještičijoj sugestiji, žena uvijek željenom muškarcu sipa po prstohvat toga u piće govoreći: dajem ti krv od svoje prirode, od svoje vagine i dajem ti omađijanu. Čim uspije servirati muškarcu da bar popije dio te čarke, on će se toliko zaljubiti u nju da ga ništa od nje ne može da odvoji, pošto je navodno ovu vrađbinu nemoguće razbiti ili skinuti. Posvećeni prah. U italijanskoj magiji onaj ko želi napraviti ljubavni prah ubode se iglom u mali prst desne ruke i pusti 3 kapi krvi u praznu metalnu posudu. Potom odsječe mali pramen dlaka ispod pazuha i sa genitalija, uvalja ih u onu krv i ostavi da se sve ispeče u rerni dok se dlake ne pretvore u prah. Taj prah se nosi u crkvu da bi se posvetio tokom mise. Na ovaj način prah je posvećen magijskom snagom kulminacionog trenutka mise, te je stoga spreman za upotrebu u prvoj povoljnoj prilici. Prema sugestiji italijanskih vještica, prah je najbolje sipati u bocu vina govoreći Sangue della mia natura sine alla selvettura. Nakon toga bocu vina zatvorite i onda ga možete koristiti samo kada ste u prilici da željenoj osobi to sipate.
Primijeti li supruga da je muž želi ostaviti ili razvesti se, ona potraži bijelog goluba i ubije ga, izvadi mu srce, pa obavije ga sa 3 vlasi kose svog muža. Ukoliko je ćelav, onda uzme 3 stidne dlake. Prilikom prve menstruacije, koja joj dođe, zadrži 7 kapi krvi i nakapa ih na golubovo srce. Nakon 10 ili više dana, kada se srce potpuno osuši, ona ga samelje, pretvori u prah i 3 puta tajno sipa mužu u kafu. Amurova strijela. Današnje moderne talijanske vještice vrlo rado svojim klijentima otkriju kako da se neko za kim čeznu strastveno zaljubi u njih. Ovo je jedan od recepata. Savjetuju im da uzmu tajno neki dio sa tijela osobe koju žele omeđijati i učiniti svojom, poput malo kose, odrezanog nokta, pljuvačke ili komada odjeće. Tome dodajete identični, to jest isti dio sebe. Na primjer, ako ste se domogli nokta, onda stavite u njega jedan svoj odsječeni nokat. Sada to zamotajte u crvenu tkaninu na kojoj ćete svojom krvlju napisati vaše imena. Potom zavežite traku, ali tako da se imena dodiruju. I svežite je oko tijela mrtvog vrapca. Naredna 3 dana pod pazuhom mora se nositi ovako zavezan vrabac, a nakon toga se spali u vatri. Dok ptica gori, idite se susresti sa osobom koju želite, a koja će se istog trena čim vas ugleda zaljubiti u vas. Autor Raif Esmerović, 3. dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija Magic.